Hi, welcome back to English Danta with me, I have Sa. This time, I'm gonna reveal another common mistake that makes a lot of people always fail in learning English. Well, in my other video, I told you that there is a wrong mindset that makes people always fail in learning English. It's the mindset saying that English is difficult. There's another thing that has created this wrong mindset. What is it? It's learning English using formulas. Come on, it's English, it's language. It's not maths or physics. Why do you use formulas to learn English? No wonder your mind says that English is very difficult when you think you have to memorize the formulas of 16 tenses to be able to speak English well. No way, man. Gue kasih tahu ya. Kan kita belajar bahasa Inggris fungsinya untuk apa? Untuk ngebacot ya, untuk bisa komunikasi sama bule kan ya, bukan untuk tuker-tukeran soal rumus kan nggak kayak begitu. Nah, ngapain lo pakai rumus segala? Nih, ada 16 tenses kan ya? 16 tenses. Terus ada kalimat aktif, kalimat pasif nih. Berarti total berapa dah? 32 tenses. Terus lu mau ngapalin 32 rumus tenses ya, lu lancar kagak, pala lu kiting iya no kayak Einstein no. Ya, gue kasih tahu nih sama lu nih. Lah, emang kagak bisa kalau belajar bahasa Inggris pakai rumus? Bisa sih, bisa. Lu mau belajar bahasa Inggris sambil khayang, sambil nungging, ya, sambil loncat dari atas pala duluan juga bisa. Bisa. Tapi kan nyusahin hidup lu, maksud gua gitu. Ya. Lah, emang ada yang berhasil belajar bahasa Inggris pakai rumus? Ada juga. Gue bukannya bilang kalau lo belajar bahasa Inggris pakai rumus nggak berhasil. Ada juga, cuman dikit banget. Ya, ibarat kata nih, kalau zaman kita sekolah dulu lah ya, itu yang bisa mah yang ranking 1 aja udah. Nah, lo bayangin dah tuh, lo bandingin 40 orang nih di satu kelas. Emang berapa orang yang ranking 1? Gue tanya. Kan 1 biji doang. Nah, gitu ibaratnya. Ada yang bisa tapi ya dikit gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada guru yang ngajarin lo bahasa Inggris pakai rumus, dan lo bilang dah tuh sama tuh guru, bapak guru yang terhormat, maaf nih ya, saya kan belajar bahasa Inggris supaya bisa ngomong ya, supaya bisa ngebacot itu sama Justin Bieber, sama Justin Timberlake, sama Justin yang lain dah ya. Nah, kenapa saya diajarin rumus? Hidup saya udah susah, Pak, bilang gitu sama dia ya. Lah, terus kalau kagak pakai rumus emang bisa berhasil? Lah, buktinya gua ini gua tahu 16 tenses, gua hafal 16 tenses tanpa ngapalin rumus. Bisa. Bener dah, bisa. Gimana caranya? Ya ada caranya, yang penting jangan bikin lo puyeng dulu belajar bahasa Inggris gitu maksud gua. Kalau dari awal lo udah puyeng ya, aduh gue supaya bisa lancar bahasa Inggris ini harus ngapalin 16 rumus ini, 32 aktif sama pasif ini. Lah kan pala lo puyeng duluan. Kalau udah pala lo puyeng duluan ya, lah, gimana lo mau semangat gitu mau belajar bahasa Inggris? Ada caranya yang asik gitu, lo bisa bahasa Inggris itu. Jadi saran gue, jangan dah lo nyusahin hidup lo, udah susah dah ini ya. Jadi udahlah ya, jangan pakai rumus. Rumus bikin lo terjerumus tuh ya, kayak judulnya. Okay? Well, so that's what I'm talking about. Never learn English using formulas. There's another fun way to learn English. Just choose the best way for yourself, the best method for yourself. So that's it for today. Thank you for watching this video, and see you again next time in another video. And bye-bye. I forgot. Danta berdanta.